Jovan Rašković, Jovan Opačić, Dušan Zelembaba i Branko Popović, lideri SDS-a iz Knina, saopštili su novinarima da u ime mira, prestanka rata i nasilja po drugi put pružaju ruku pomirenja Hrvatima i time predsjednika Tuđmana stavljaju pred veliku odluku. Da li će hrvatski narod položiti ovaj ispit, ostaje da se vidi. Pošto se SDS uverila da je opšta secesija ušla i u srpstvo, ova stranka podržava Vensov plan koji u ovom trenutku jedini nudi mir. Označavajući politiku Milana Babića kao udaranje noža u leđa srpskom narodu, Jovan Opačić je predsjednika Srpske Krajine optužio za izazivanje raskola u srpskoj politici. Zahvaljujući snažnoj političkoj propagandi sadašnje vlasti u Krajini, tamošnji ljudi se drže u stanju jedne permanentne političke narkoze sa ciljem da bi mogli poslušno ginuti za sulude ideje jednog najobičnijeg političkog varelice i hohštaplera, koji je u Krajini ukinuo ili falsifikovao sve demokratske institucije i koji je politički ukinuo i sami srpski narod, da bi sebe i svoju dvorsku kamarilu proglasio narodom. Na direktno novinarsko pitanje da li ovakav stav znači poziv narodu Krajine da zbaci Milana Babića, Dušan Zelembaba je odgovorio da jedino očekuje da Babić podnese ostavku. Na pitanje da li su i za ovu aktivnost dobili podršku predsjednika Miloševića, Jovan Rašković je rekao da se nisu ni konsultovali, niti bili kod Miloševića, jer je poznat njihov stav po kome srpski narod u Hrvatskoj svoje probleme treba da rešava u Zagrebu. Zar to nije rizik kad se zna za strašne nesreće Srba, pitali su novinari, a Jovan Rašković je odgovorio da je tačno da je Zagreb danas najveći koncentracioni logor Srba kao i drugi veliki hrvatski gradovi, ali... Mi sasvim svjesno računamo s tim da nam se može dogoditi isto što nam se dogodilo i prije ovoga rata, a to znači da mi možemo ponovno biti napadnuti od hrvatskog političkog režima. Ali sad ako budemo napadnuti od hrvatskog političkog režima, cijela stvar će izgledati drugčija i svijetu i nama. I u našoj svijesti će sve to drugčije zvoniti. Sve će to biti drugčije rezonance od onih rezonanca kad su nas poništavali i progonili i kad smo mi davali otpor. Pošto je ocenio da je vođena pogrešna politika koja je dovela do rata, Jovan Rašković je na novinarsko pitanje ko zaslužuje kaznu za nekoliko hiljada poginulih odgovorio da će se to tek utvrditi, ali da u svakom slučaju srpska politika nije jedini krivac. Činjenica je, rekao je Rašković, da nije bilo prave formule kako svoje probleme treba da reši srpski narod. Za sada ne vidim nijednog hrvatskog političara koji bi to mogao rešiti, ali, rekao je Rašković, u ovom trenutku je najvažnije da se srpski narod vrati u Hrvatsku na svoje ognjište.